Uyu mugabo dutangiranye bamwita General Ekenge, akaba ahagarariye abenegihugu ngo bafatanyije mu kurwanya iterabwoba. Yagiye kuri televiziyo mpuzamahanga y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga amagambo umuntu uwo ari we wese ufite utekereza yakamuteye ubwoba. Aya magambo ahembera urwango n'amacakubiri. Yavuga ko bakwiye gufata ku ngufu igice kimwe cy'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubatoteza, kubarwanya, ko ari bamwe mu banzi b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo General Ekenge rero akaba ari umwe mu basirikare bakomeye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva umusirikare uri ku ipeti rya generali kuvuga amagambo nk'aya, ayabwira abanyagihugu bakoresha ngo social medias, hari bahagarariye abashishikariza gufata igice kimwe cy'abaturage kandi nabo b'abakongomani, kubafata nk'aho batari abanyagihugu, nk'aho ari abimukira cyangwa nk'aho ari abanzi b'igihugu. Ni amagambo buri muntu wese ashobora kumva, umuntu wese utekereza, umuntu wese ufite ubwenge, amagambo ashobora kumva akamutera ubwoba kuko ni amagambo akarishye cyane. Ubwo General Ekenge rero yari kuri televiziyo mpuzamahanga yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNS, yakoresheje amagambo ahembera urwango yibasira abo mu bwoko bw'abatutsi baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ari abantu babi umuntu adakwiye gushakamo, ari abantu babi umuntu adakwiye kubana nabo, ari abantu babi nyine ku rwego yabafashe nk'aho ari inyamaswa, yabafashe nk'aho atari abantu. Aya magambo rero yakoresheje ni amagambo atari meza ku kiremwa muntu, ni amagambo nawe uyumvise rero bari kuyavugaho mu by'ukuri sinzi niba wagira amahoro cyangwa wabasha gutekereza neza, kubera uburyo aya magambo rero General Ekenge yavuze kuri RTNS, televiziyo imwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje kugenda yamaganwa n'abantu atavugwaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga, byatumye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afata umwanzuro avuga ko ahagaritse cyangwa yirukanye mu nshingano General Ekenge, ndetse n'umunyamakuru wari wamwakiriye muri icyo kiganiro, kuko ubwo General Ekenge avuga ibyo bintu, avuga ko aba mu bwoko bw'abatutsi ba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari abantu beza, atari abantu bo gushakamo, uwo munyamakuru nawe yasaga n'ashyiramo umunyu wumva ko abishyigikiye. Nawe rero kuri iyo televiziyo bahise bamwirukana, ariko n'ubundi byafashwe nk'aho nta kintu bivuze, kuko abantu babikurikirana hafi, inzobere muri politike mpuzamahanga zavuze yuko guhagarika uyu General Ekenge n'ubundi ari amayeri ya politike, ari ukugira ngo bibe bicecetse gakeya, abantu bavuga ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi koko ntabwo ashyigikiye ibintu byo gutandukanya bene gihugu cyangwa amacakubiri. Gusa n'ubundi ibi impuguke muri politike mpuzamahanga zavugaga yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo guhagarika uyu generali n'ubundi ari amayeri ya politike, byagaragaye uyu munsi, kuko iyo bitaza kubaho ntabwo uba wumvise iyi interview twatangiranye y'uyu mugabo General Ekenge. Byaje kurangira rero n'ubundi bigaragaye yuko kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi yarahagaritse uyu mugabo mu nshingano z'igisirikare n'ubundi yari amayeri ya politike, kuko uyu munsi iriya interview mubonye dutangiranye niyo uyu mugabo n'ubundi uyu munsi asubira kuri ya televiziyo imwe n'ubundi yakoreweho cya kiganiro yamagana abo mu bwoko bw'abatutsi baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yayisubiyeho n'ubundi ya televiziyo yirukanye umunyamakuru ngo
kubera iriya interview bakoranye yayisubiyeho avuga amagambo noneho atangaje, amagambo umuntu wese yumva kumva ateye ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa bwo ntiyayavuze wenda mu Gifaransa cyangwa Igiswahili nk'indimi umuntu wese yahita yumva, ahubwo yayavuze mu Iringara kugira ngo amahanga cyangwa atumvwa n'abantu benshi, kuko we yahamagariraga abakongomani cyangwa abanyekongo baba imbere mu gihugu, abakongomani baba hanze y'igihugu, ababa mu Bubiligi, ababa mu Bufaransa, gufata ngo ku ngufu abana n'umugore ba Colonel Nanga, umwe mu bayobozi ba M23, ngo kuko ari umwanzi w'igihugu. N'ubundi ni nkaho yagarutse akavuga ya magambo n'ubundi amwe yahoze avuga n'ubundi igihe yahagarikwaga, ariko noneho akoresha ururimi rw'Iringara. Urumva ko inzobere za politike mpuzamahanga zavuze ko uyu mugabo kuba yahagaritswe n'ubundi ari amayeri ya politike, n'ubundi niko byarangiye bigenze, kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wamuhagaritse mu nshingano, n'ubundi bisa naho ari we wamugaruye, kuko iyi televiziyo umugabo n'ubundi yari ariho ni ya televiziyo imwe mu zikomeye mu gihugu, n'ubundi niho yasubiyeho atangaza amagambo yenda gusa na yayandi, amagambo n'ubundi ahembera urwango, amacakubiri. Byumvikanisha ko uyu mugabo rwose yabaswe n'amacakubiri, mu mutwe harimo ikintu cyo kwangana, cyo kwanga abo mu bwoko bw'abatutsi babarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abanyamurenge n'abandi basa naho bavuga Ikinyarwanda, cyane cyane bibasira abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Uyu mugabo rero muri aya magambo y'Iringara twatangiranye ngira ngo wumvaga, yashishikarizaga abakongomani bari imbere mu gihugu, ababa hanze y'igihugu mu Bubiligi, za Canada, ngo gushaka imiryango we yabitaga inyeshyamba AFCM 23, ngo buri muntu wese yibarizwamo ngo bashake imiryango yabo, abakomokaho, ababyeyi babo, ngo bafate ku ngufu ubundi babice. Agaruka by'umwihariko ku muyobozi wa AFCM 23 Colonel Nanga, avuga bashaka umugore we, abana be bafate ku ngufu ubundi babice. Kandi yabivuga wumva nta kibazo afite, avuga ngo baba bari mu gihugu imbere, baba hanze y'igihugu, aho bababona hose bapfa kuba ari bamwe mu muryango w'abantu babarizwa muri AFCM 23, ngo bafatwe ku ngufu, bicwe, bashinyagurirwe. Urumva ko n'ubundi kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yarahagaritse uyu mugabo, iyi ni imvugo cyangwa se amagambo ahembera urwango uyu mugabo yakoresheje, agaragaza yuko abakomoka ku bantu babarizwa muri M23 badakwiye kubaho, badakwiye kuba bafite ijambo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni imvugo rero ihembera urwango rukomeye uyu mugabo yakoresheje. Nibyo AFCM 23 yagiye igarukaho ko abo mu bwoko bw'abatutsi babarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abanyamurenge bakoresha Ikinyarwanda, bahohoterwa, bicwa, basahurwa mu mazu yabo, ndetse bakanatwikirwa. Babafata nk'abantu nk'aho atari abantu, babafata nk'aho badakwiye kubaho. Mbese muri make muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abo mu bwoko bw'abatutsi bahabarizwa bafatwa nk'inyamaswa, kuko barabangamirwa, baricwa. Uyu mugabo rero yakanguriraga buri mukongomani wese ahari, waba uri ku mugabane w'i Burayi, waba uri muri Aziya, waba uri muri Afurika, by'umwihariko utari imbere mu gihugu muri Kongo, ngo gufata bamwe mu miryango y'ababarizwa muri M23 bagafatwa ku ngufu, bakicwa. Urumva ni amagambo y'urwango, ni amagambo y'ubuhezanguni,
wumva yuko uyu mugabo n'ubundi asanganywe, kuko niba umuntu nk'uyu nguyu ufite umwanya ukomeye, generali mu ngabo z'igihugu, ashobora gufata umwanya akavuga amagambo nk'aya ngaya, urumva biteye ikibazo gikomeye cyane. N'ubundi birasa naho amasezerano uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yasinyanye n'u Rwanda, yasinyanye na AFCM 23, birasa naho ayo masezerano n'ubundi we yafashe nkaho ntacyo avuze, yayasinye kugira ngo birangire, yayasinye nk'ari baringa we nta kintu bimubwiye, kuko niba ashobora guhagarika umuntu wavuze amagambo nk'aya ngaya bya nyirarureshwa kugira ngo amahanga areke kugira byinshi abivugaho, hanyuma hashira iminsi mike akamugarura n'ubundi, kandi uwo nguwo yagaruye akagaruka avuga amagambo asa neza nayo yavugaga, ariko akayavuga mu rurimi rw'imbere mu gihugu nk'iringara, n'ubundi nta kintu yahinduye. Uyu mugabo rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo birasa naho nta gahunda afite, cyangwa Kongo muri rusange nta gahunda ifite yo kubahiriza amasezerano yagiranye n'u Rwanda. Nk'uko inyeshyamba za AFCM 23 nk'uko bazita inyeshyamba zabitangaje ko politike ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nabo bayoboranye ariyo kubangamira abaturage, ariyo kwica bamwe mu bagize igihugu, mu baturage bagize igihugu. Birasa naho n'ubundi byigaragaje, kuko nimba bashobora kwisanzura bigeze ahangaha bakavuga amagambo kuri televiziyo mpuzamahanga, byongeye televiziyo ikurikiranwa n'abantu benshi, umuntu akavuga amagambo bwa mbere agahagarikwa bya nyirarureshwa, akongera akavuga bwa kabiri, urumva ko n'ubundi nta kintu bivuze. We yabifashe nk'ibintu byoroshye, yabifashe nk'ahari amagambo asanzwe. Urumva rero n'ubundi nk'uko AFCM 23 yabitangaje, politike ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubundi uko bayitangaje niko nayo ikomeje kwigaragaza, niyo guhungabanya umutekano w'ababarizwa mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abanyamurenge, niyo kubangamira abaturage ku ruhande rumwe b'igihugu.